Describe our situation. Uh-huh. Go. I am Akmal. You are Pity. I am a boy. You are pizza. I am not grill. You are not banana. I am Akmal. That's O'zi right. ingliz tili bilan rus tilini onasi bittami deyman, ha? Bo'lishi mumkin. Demak, ikkinchi dars Hisoblashi bugun o'sha. Hozir mutasaddisimisiz? birinchi o'tgan darsda bitta nima qilib olamiz, takrorlab olamiz. Boshida qanchalik esda qoldi. Va shu yerda mana buni o'chib tursak ham bo'lar ekan. Chunki o'shanda 100% aniq. Xotirada nima qolgani menga eng qizig'ida. Biz tarjima qilish yo boshqa narsa u qiziq emas уже. Tak, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Nima degani edi? There is Ha, there is bor ekanmi? degani. Okay? Bor. There is bor degani. Bo'ldi, mana shu bilan boshlaymiz. There is a boy. Ha, This is yes. great. There is a boy desam. Ha, interesting. Interesting. Yes. Endi Interesting. sizga уже interesting emas, chunki o'tgan safar o'tganimizda uni baribirda bitta Ha, ha. ana uni ko'nikmani takrorlab olishimiz kerak edi. Mana bu zeri estisiz. Z deb o'qimayapsiz, ha? Deri, der, The. zmi, zmi? Aha, the anu tak nimada arabchada valad zolin deydi-yu, dolin. Ha, ha, ha. O'shanaqada the. Z. The. Ha. The ham tilingizni ozgina chiqarib aytasiz-da, the qilib ikkita tish o'rtasiga qo'yib turib aytasiz. The. Zeri. There is. There is. There is. There There is. is. There is. There is. Qarang endi, the anu mana doda dabdala degan so'z the bor-ku. Hı hı. There is siz ham bo'ladi. Hı O'shanisi hı. ma'qulroq. There isdan ancha yaxshi o'sha. Mana bunaqa. There, как, there is. Tushundingizmi? Sizlik shunaqa eshitilyapti-da, there is Xuddi eshitilyapti. shunaqa ayting siz ham. There There is deb is. ayting. There is. Yaxshi bo'ldi mana shuni nima qilganingiz. There is mana yetilishini yozib qo'ydim bu yoqqa. Hı hı. There There is. is there is. Xo'sh, mana bunaqa ajratib qo'yaylik. Konkretni qilib. There is bor degani mana Hı hı. eng kerakli so'z. There is a boy. Is there a boy? Tarcımasını eteyim. Yo, savolga javob berasiz. O'sha tarjimasini yozib qo'ydim o'sha, ma'lum. Is there a Hı boy hı. bo'lsa savol bo'ladi, bilasa? Mana bunaqa. Aha. Hı hı. Is there a Bola boy? borma. Yes or no? Yes. Yes, there is a boy. Is there a girl? No. No, there is The, not. Shunga просто not qo'ysangiz yo'q bo'lib qoladi, değil mi? Bunaqa. There is Hı. not a girl. There is not a boy. Yes, The there boy is not a girl. There is a boy. Hı hı. Uh, is there a girl or a boy? There is a boy. O yaxshi, to'liq aytsangiz ham bo'ladi, lekin agar ikkita vibr bersam, bittasini qisqa qilib aytsangiz ham bo'ladi. Boy desangiz bo'ladi. Boy. Qisqa qilibda. Chunki o'sha o'tgan safar aytganimdek, maqsad tezlik hozircha, to'liq gapirishimiz, tez tushunish. Chunki biz hozir o'sha tushunish etapidamiz. Uchta etapdan o'tadi. Birinchi tushunish, keyin ozgina qisqa gaplar bilan gapirish va uchinchisida уже to'liq paragraflar bilan gapirish etapida. Bugun уже qisqa gaplarni etapiga уже o'tishimiz kerak, xudo xohlasa. Demak, is there a girl? No. There No. is a boy. Yes, there is not a girl, there is a boy. Uh, what nima degani edi? Nima degan? To'ppa-to'g'ri mana bu yerda turibdi. Savolli bo'lsa, mana shu yoqqa qarab olaverasiz. What is there? What is there?
What N- is there? nima bor? Yes, Nima bor? a boy, a girl, a telephone, a computer. Boy, a Yes, boy. yes, There is exactly. a boy. There is a boy. Good. A boy. There is a boy. And who is the boy? Who who is the boy? The boy is Akmal. Yeah, good. The boy is Akmal. Zo'r esda qolibdi shu joyi. To'liq aytdingizda. The boy is Akmal mana. The boy. The-ni o'shaligi esingizda. The o'sha bola. Mhm. Who is the boy dedimda kim ekan o'sha bola desam siz o'sha bola Akmal deb to'ppa to'g'ri aytdingiz. Ya'ni o'sha bola Akmal ekan deyapsizda ham is ishlatganda. Okay, yes. The boy is Akmal. Is the boy Bob? Bob. Bob ham ismda. Ha. No. Uh, the boy is Akmal. The boy is Akmal. Mashallah. Zo'r. Demak, uji buni nima qilyapsiz? Yaxshi uddalayapsiz. The boy is Akmal. And ha qarang, andni mana bu yoqqa qo'shamiz. And nima degani? Va. Va bo'ldi bilarkansiz. Buni yozmasak ham bo'ladi. Or ham bilasan menimcha. Ha, yoki. Ha, bo'ldi. Tak. There is a boy and there is kecha qo'shuvdik shu narsani yana bitta narsa bor. And there is a boy and there is what? Pizza. Yay, good. Well done. Ha, qarang. Nima? Well done degani молодец degani. Короче, inglizchada. Хорошо сделано degani so'zma-so'z tarjima qilsa, no. Молодец deb tushunsangiz bo'ladi. Ruscha yozishni juda anaqa chutki qo'llatmayman, shu eshitganim yozaman. Uh, is there a pizza? Yes, there is a pizza. Yes, there is a pizza. Exactly. Is there a boy and is there a pizza? Pizza va bola bormi? Da, Yes, to'g'rimi? yes, yes. Aha. The, there Sal is o'zim a, turib uzaytirib yubordim. Qani, mayli, aytib ko'ring-chi. there is pizza and there, there is a boy. Oh, well done. Well done. Yes, good job. There is a boy and there is a pizza. Yes, absolutely. Well done. There is a boy and a pizza. Okay. Who is the boy? Uh, who is in boy? Yes, who is the boy? The boy is Akmal. Uh-huh. Who is, and the pizza again, who do you runs? Who is the pizza? The pizza is Pete. Yay, exactly. The pizza is Piri. Mana gaplashuvdik. There is a pizza, the pizza is Piri. Very good. Uh-huh. Uh, Suyunbek, is PT a boy? Yunbek. Pete ismli bolami? Yeah. Shunaqami? Yes or no? Itkuri? No. No, PT is not a boy. PT Hmm. is a pizza. The pizza. Okay? Is PT, is Akmal a boy? Yes. Akmal is the boy.
Yes, Akmal is a boy. Very good. Akmal is the boy. Sizam bo'ladi. Yes. Akmal is the boy. Uh, is PT a pizza? Yes. Uh, the pizza is PT. Yes, exactly. PT is a pizza. And PD is a pizza and Akmal is a boy. Yes? Yes. Yes, absolutely. PD is a pizza. PT can pizza doma. PD is a pizza. And Akmal is a boy. Mm-hmm. Ah, so Akmal is a boy and PD is a pizza. Is PT kebab? No, PT is pizza. Yes, PD is a pizza. Is Akmal a boy? Yes, Akmal is boy. Mhm. The boy. Akmal is a boy. Ha, siz E bilan Z adash anaqqos, qiynalos. No, okey uni. Aytsangiz ham, aytmasangiz ham bu, nima deydi, paka bunga e'tibor qaratmang, chunki bu eng ko'p vaqt oladigan narsa mana shu E bilan Z. Shunda ishonasizmi, amerikaslar xato qiladi mana shu Zda. Bir xil joyda tashlab ketib qoladi. Так что 20 yil o'rgansangiz ham bunda xato qilsangiz xafa bo'lmasangiz bo'ladi. Ну, tarjimasini bilsangiz bo'ldi. Bitta, the o'sha. Okay. So there is a boy and the boy is Akmal and there is a pizza and the pizza is Piri and Piri is a pizza and Akmal is a boy. What What is Akmal? Akmal is boy. Yes, Akmal is a boy. And what is PT? PT is pizza. Yes, very good. PT is a pizza. Good. Menga mana shu izni aytgan joyingiz eng muhim joyda. Mana shu izni qo'yyapsizmi уже четкий, четкий. Okay. Is PT kebab a banana? Is PD a banana? No, PT is the pizza. Yes, PD is not. I'm not gonna PD is not a banana. Uh, PD is. Mas is S yoziladi, lekin Z o'qiladi. Mana shunisiga e'tibor bering. Is domma. E'tibor bering. Mm-hmm. PD is dommani. S demayapman. PD is emasda. PD is. Lekin yozilishida S. PD is a pizza. Okay. Is Akmal a pizza? No, Akmal is a boy. Yes, Akmal is a boy. Keyin qarang, nimani ham aytib ketdik. Bizani maqsad bu ikkita uchta darsdan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. Maqsad nimada? Maqsad ikkinchi lesson emas, o'zi bu полный qancha muncha lesson. M is keyin R. Paka M is R ni ishlata olish, shuni to'g'ri ishlatish, emizor va uni mana nimasi bilan qo'shib not qo'shimchasi bilan ham ishlata olishda shu uchtasini. Maqsad shu. Shunga qarab ketamiz. Уже men hozircha izni o'zini ancha nimaga kelib qoldi, yaxshi holatga kelib qoldi. Bir ikkita narsalarni tekshirib ko'rishim kerak. Okay, so piri is not a banana, piri is a pizza. And what is, yopilib qoldi mana. What is, mm, what is Akmal?
Akmal is a boy. Yes. Is Akmal a pizza? No, Akmal is a boy. Yes. Akmal is not. Akmal is not a pizza. Akmal is a boy. And Boy. Piri is not a banana. Piri is a pizza. Okay. Uh, hozir ani describe the situation degan joyini bitta hozir. Ha, o'shani ham qilib ko'rsak bo'ladimi? Chunki уже normal narsa qilib qoldik. Qani? Tak, hozir mana bunaqa qilamiz. Men aytib beraman. Holat describe the situation degan narsa borda. Describe degani tasvirla degani. Tasvirla. Mhm. Describe. Describe. Okay? Mhm. Describe. Mhm. Tasvirla. Buni siz bilishingiz shart emas. Просто buni eshitganda tushunsangiz bo'ldi. Describe the situation deyman. Situation bu holat. Situation mana Mhm. situation yoziladi. Situatsiya deganida ruschaga o'xshagan. Ya'ni holat. Situation. Mhm. Describe the situation itself holatni tasvirlang degani. O'shanda Mhm. siz shu paytgacha o'tgan narsalarimizni aytib berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, describe the situation dedim, biz ketdi boshlaymiz. There is a boy. The boy is Akmal. Akmal is maqsad boru ani o'rgangan narsalaringizni ishlatish. Akmal is not a girl. Akmal is not a pizza. Akmal is a boy. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda aytmasangiz ham bo'ladi. There is a boy. His name is Akmal desangiz ham bo'ladi agar bilsangiz. His name is Akmal. Akmal is a boy. Gaplar qaytarilyapti, okey. Maqsad gapirish. Mhm. Akmal is a boy. Mhm. Akmal is not a banana. Akmal is a boy. Bo'ldi. Variant. Mhm. Dальше agar ayta olsangiz and deb qo'shib ketasiz. Andni bilasiz, u yoqqa yozmayman. Mhm. And there is a pizza. Birinchisini qilingda. Mana shu birinchisi. Describe qarang. Mhm. Describe Akmal's situation deyman. Ya'ni tasvirlang Akmalni holatini. Hozircha Akmalni A- o'zi. Akmal is a boy. Mhm. The boy is Akmal. Mhm. Akmal no grill. Mhm. Akmal uh, Mana sizga kerakli joy. Akmal is not a grill. Mhm. Mhm. Yes. Uh, Is Akmal banana? A banana? no, Akmal is not a banana. Is Akmal a Akmal, pizza? no, Akmal is not a pizza. Akmal is boy, the Very boy. good. Well done. Yay. Well done. Good job. Good job. Okay. And there is a pizza. The PT is the pizza. PT is not a banana. PT is not a boy. PT is a pizza. Describe PT's situation. Uh-huh. Describe. Pizza. The there is a pizza. Mhm, The pizza is pity. mhm, Uh, pity is not a banana. mhm, Pity is a pizza. Uh, mhm. pity is not a boy. Mm, Uh, mm. pity is the pizza. Well Uh, done. Excellent. Excellent. Okay. Well done. Excellent. Bo'ldi. Anoni izni cho'chib tashlabdi. Yaxshi ketibdi lekin tez ilovasi bor. That's good. That's very good. Uh, Endi anoni qo'shamiz siz bilan. Qarang. Uh, ha, bo'ldi. Birinchi bo'lib mana buni qo'shamiz. I am.
min narsa man degani. Men min narsa man. O'sha, masalan, I am a student bo'lsa, men studentman. O'sha bizada qo'shimcha bo'lib qoladi. Mana am degan joyda. Вообще-то anaqa qilsa yaxshiroq bo'lardi-yu. Mana m o'zi qora bo'ladigan bo'lsa, o'shanda man qora bo'ladi. O'sha am man degani bo'ladi. I men, am man. Okay. I am tanlab turing. Mana unga. Aha. Вообще-то boru, buni o'rniga mana qilsangiz ham bo'ladi. Oh, desangiz ham bo'ladi. Shuni o'zi qiziqarli degan ma'noni beradi. Oh, chunki amerikanlar oh deganda Aha. o'sha mana shu ma'noni beradi. Har xil ma'no no, shunisi ham bor orasida. Okay? Aha. Demak, o'sha yeng gap etadigan bo'lsam, oh deb qo'ysangiz bo'ladi. Oh, okay. Demak, qarang. I am PT. Oh, Yeah. Well interesting. done. Well done. Yes. Good job. Zo'r chiqdi. I am PD. Uh, qarang, I am PD deyapman. 100% tushunib turibsiz nima deyotganimni. Aha. Bo'ldi. Qarang, buni savol qilish uchun M'ni bundoq kesamizda. Kapital shunisi zo'rda. Daftarda qilib bo'lmaydi. MI bo'lsa savol bo'lib qoladi. Xuddi mana isga o'xshab qarang. Mana is Ah, oldida I. is he deyotgandik. Mhm. MI bo'lsa men manmi bo'ladi. Shunaqa. Am I PT? Yes or no? No, no. Yes, yes, qarang. I am Ah, PT dedim. Bo'ldi, o'sha fakt bo'yicha qoladi va o'zgartirmaymiz. Ya'ni bu yog'iga endi men PTmanda. Agar aha, o'zim o'zgartirmagunimcha PT man bo'laman. Okay? Chunki aha. hozir Akmal siz bo'lasiz-da, o'shanga siz tanlab turing. Okay. Mhm. Am I PT? Yes. Yes, I am PT. Siz I am deyolmaysiz, chunki o'zingiz aytib qo'yasiz. You are deyishingiz kerak bo'ladi. Shunisiga aniq qilib turing. Mhm. Uh, am I PT? Paka bori to'liq aytish shart emas. Qisqa javob beravering. Masalan, PT Akmal desam, bittasini tanlaysiz. Akmal PT deb. Chunki boya aytganimdek, maqsad tezlik, to'liq emas. To'lig'i o'zi avtomatik chiqadi. Sekin-sekin hozir to'lig'iga o'tamiz. Am I PT? Yes or no? Yeah. Yeah. Uh, I am PT-da. Shunaqa. Man o'zim haqida so'rayapman. Yes. Am I deyapman. Shu. Aha. Manmi? Yes. 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 Siz yes, Yes. siz bo'ldi. Yes, Yes. I am PT. Am Mm. I Akmal? No. Uh, No, I am not. you are is PT. Yo, bu yerda is qo'ymaymiz chunki r o'zi Hey. you'dan keyin r. You are a PT. Bo'ldi, shu uchta so'z. You are PT siz bo'ldi. Молодец, zo'r. Yes. Yes. Well done. Well done. I am PT. Uh, am I PT or Akmal? Mm. PT. Yes, I am. I am PT. I am PT. Okay. Uh, okay. Am I a boy? Uh, yeah. No. Uh, No. Bo'ldi, yetadi. you No. are no. You are a pizza. Yes, very well done. Very good. Yes. Uh, very good degani. Вообще-то well done'dan ko'ra mana buni bilganingiz yaxshiroq. Very good. Juda Zo'r yaxshi. bo'lgan.
Well Yaxshi. done. Chunki well done unaqa jayam ishlatilmaydi. Turursin. Very good. Juda ko'p hamma gaplarda ishlatsangiz bo'ladi. Very good pizza. Masalan, well done pizza. Вообще-то unaqa desa ham bo'ladi. Ну, короче, very good ko'proq ishlatiladi. Mana o'qib qo'ying. Very good. Very good. Juda yaxshi. Mana. Chunki very ni boshqa gaplarda ishlatsangiz bo'ladi. Good boshqa gaplarda. Um, am I Akmal? No, you are not Akmal. Mm-hmm. You are Pity. PT. Yes, very good. Very good. I am not Akmal. I am PT. Hmm. Am I a pizza? Yes, you are pizza. Yes, I am a pizza. Um, am I a boy? No, you are not a boy. Yes. You are pizza. Very good. Yay, very good. I am not. Ko'ryapsizmi bu yoqqa? Просто not qo'yyapman hozir. Mana. Просто not. Mana. I am not. I am not a pizza. I am. Yeah, wait. Casual. I am not. Uh, I am not Akmal. I am not a boy. I am Piri. I am a pizza. I am not a boy. I am a pizza. Am I a boy or am I a pizza? Or dediniz ha? Pizza. Or. Da. Pizza. Pizza. Yes, exactly. Uh, I am a pizza. Good. What am I? Not. Yeah, what? What am Uh-huh. I? What am I? You are pizza. Yes, very good. That's right. That's right. Degan to'g'ri degan. Это правильно. That's right demas qo'ydi. That's right. Bu to'g'ri. That's right. Buni ham ko'p ishlataman. Shuni. That's right ham bilganish juda ham foydali. That's O'zi right. Qarang, bu rus yerda ham Mamatda boru that's right to'g'ri. Qarang. Bunaqa to'g'ri. That's right. Mhm. E'tibor bering. Lekin yozilishi bunaqa. Tak? That's right. That's O'zi right. ingliz tili bilan rus tilini onasi bittami deyman, ha? Bo'lishi mumkin. Okay. That's right. I am. Savolim esimdan chiqib qoldi. Короче, am I a pizza? Yes, you are pizza. Yes, I am a pizza. What am I? You are pizza. Yes, I am a pizza. Voy mana qilsa bo'larkan. Xayolda ham yo'q. Yes, I am a pizza. I am not. Huh. Am I a girl? You are not girl. You are pizza. Very good. Mana shunisi Sure. zo'rda yani. Chunki mana bu you are man umuman ishlatmayapman. Buni o'zingiz gapirib o'rganmoqsizda. Mana shunisi eng dodasi bo'ladi, bilib oling. Ashshi. Chunki buni man umuman ishlatmayapman. Siz ishlatyapsiz buni. Dars paytida umuman ishlatmadik-da mana buni. Ya'ni men Mhm. ishlatmadim. Bu yoqda ham bosh ishlatilmagan. Okay, zo'r. Ya'ni praktika qilib o'rganmoqsizda. Yes, I am not a girl. I am a pizza. I am not, I am a pizza and I am PT. I am PT the pizza. Man PT pizzaman deyapmanda. PT pizza degan
shunaqa aytsa bo'ladi inglizcha. I am Mhm. Pete the pizza. The ma'no bor edi-yu, the pizza. I am Pete the pizza. Okay. Now you are, qarang, endi sizni galingiz keldi. Endi to'liq gapirasiz. Endi yes no uh, yes no ketmaydi. Endi yes deb to'liq javob berishingiz kerak bo'ladi. No deb turib ham to'liq javob berishingiz kerak bo'ladi. Okay? Mhm. Okay. You are Akmal. Okay? Yeah, yes, Ya'ni I am hozircha siz Akmal Akmal. bo'lib turasizda. Akmal desam yes deng, xo'pmi? Akmal. Mhm. Yes, Ha, ana bo'ldi. Akmal. yes. Bu yerda ham qarang, mana are shundoq oldiga bundoq olib chiqib qo'ysak savol bo'lib qoladi. Are you Uh-huh. bo'ladida. Uh-huh. Shu Mrs degani. Mhm. Mana are you degani Mrs. Tushunarli? Mana shunaqa. Mhm. Uh, Akmal. Yes, Are you Akmal? yes. Qarang, to'liq javob berasiz endi. Uh-huh. I am Akmal. Yes, very good, very good. Yes, you are Akmal. Akmal, Yes, I are am you? Akmal. Uh, yo'q, hali savol bermadi. Akmal, are you PT? No, I am not Pity. I am Akmal. Yes, that's right. That's right. You are not. You are not. Uh, You are not PT. You are Akmal. Akmal? Yes, Ana, esingizda ikkita vibr bersam bittasini aytasizda hozir. Are you PT or are you PT or are you Akmal? Akmal. Qisqa emas, I to'liq am. aytishingiz kerak. I am not. Uh, I am not Pity. I am Akmal. Yes, well done. Very good. Yes. You are not PT. You are Akmal. Excellent. O, mana chiqib kelyapti lekin o'sha bor. Okay. Shu mana bu narsaga judayam yaqinlashyapmiz. No, bir ikkita narsalarni praktika qilsak, yana ham aniqroq bo'ladi. Okay. Demak, you are Akmal. Yes? Yes, Yes. I Akmal. am Akmal. Akmal, Yes. are you a pizza? No, I am not Pizza. I am Akmal. Very good. Akmal, are you a boy? Yes, I am a boy. Uh, sal g'alatiroq savolu, no, bizada maqsad praktikada. Akmal, who are you? Who are you? Akmal. Yeah, I am a boy. Kimsiz desam, I am Akmal deysiz, ismingizni aytasizda, okay? I am Akmal. Da? I am Akmal. Akmal, Yes, who are you? I am Akmal. Yes. Buni o'zi hayotda ishlatadigan bo'lsangiz kallang joyidami deydi o'zi. No, maqsadimiz praktika bo'lgani uchun ishlatishimiz kerak. Otingizni aytib turibmanda, kimsiz deyapman. Akmal, Yes, what are you? I am. Uh, I am a Pizza? boy. A boy.
Not. I am not pizza. I am a boy. Yeah, good, good. Mana shu notni boru turgani foyda beryaptimi yo anaqami? Ha? Xalaqit Foyda beradimi? beryapti. Yo'q, yo'q, normal. Mana shu turgani yaxshi. Mhm. Okay, yes, you are not a pizza. You are a boy. Very good. Okay. Now, so listen. In the history, you are. Demek ben başa başlayayım. There is a boy. The boy is Akmal. And neydi? Va. Da. There is a boy. The boy is Akmal, and you are Akmal. You are the boy. O şey böyle, the boy. You are the boy. You are not a pizza. You are not a banana. You are a boy. Akmal, Yes. describe Mhm. describe your situation. Your degani sizning degani-da. I Your. am I am Akmal. Mhm. I am is a boy. Aha. Qarang. I I am am is not. desangiz men uchinchi shaxs Okay. etib qo'yayotgan bo'lasiz-da. Men u bo'lib Kerak. qoladi-da. I am a boy. I am Akmal. Yes, you are right. You Mhm. are a I boy. am Uh-huh. I am not PT. Uh, I am Akmal. I Very, am PT. Akmal da. I am not pizza. I am a boy. very good. Very good. Yes, you are not a pizza. You are not a, a girl. You are a boy. And you are Akmal. You are Akmal the boy. Very good. There is a boy, and you are the boy. You are not a girl. You are a boy, and you are Akmal. Akmal, Yes. describe your situation. This is the qolganicha. Ketma-ketlik bir xil bo'lishi shart emas. I am Akmal. Mhm, I am a boy. mhm. I am not PT. I am not pizza. I am not grill. I am boy. Mm, I Very. am uh, Uh-huh. I am Akmal and I am a boy. Bitta shassam Ve- bo'ladimi shu joyda? Ah, Men Akmalman va o'g'il bolaman. I albatta. am Akmal and a boy desa bo'ladimi yoki I am a boy? I am Akmal and I am a boy. I Aha. am a boy. To'liq aytganingiz yaxshiroq boshida. Endi I o'rganyapsizlar, am lekin unaqa qisqartirsangiz ham bo'ladi-yu. Hozir maslahat bermayman unaqa. I am a boy. Mhm. Uh, I am not grill. I Mm. am a boy. Very good. Yes. You are not a girl. You are not a pizza. You are a boy. And you are Akmal. You are Akmal the boy. Uh, and and I am in this string. I am not a boy. You are a boy. I am a pizza. And I am Petey. I am Petey the pizza. I am Petey the pizza. You are Akmal. You are Akmal the boy. But I am Petey. I am not a girl.
And I am not a banana. I am a pizza. Akmal? Yes. Uh, I am. faqat esingizda qolganini aytasiz. Uh, I am. Yo'q, to'xtang hali so'ramadim. Describe my situation. Mana shu yoqqa yozib qo'yaylik, hozir qarang. Your degani your sizning degani. My Uh-huh. degani mening. Your name, my name deydi-ku. Uh-huh. Uh, Akmal, Akmal. Me. Hi. Yes, this. Yes. Yes. Uh-huh. Akmal. Yes. Describe, describe my situation. Uh-huh. Mana bularni ishlatasizda. You, you are a pity. Mhm. You are a pizza. Is pizza. You are a pizza. You Mhm. are a not a boy. You are a not Akmal. You are a pity. Mm. You are a, not banana. Uh, pity is not a banana. Mm. You are a, you are a pizza. That's right. Yes. Very good. Fantastic. Diana, fantastic. Diana. Fantastic. Very good. Yes. I am a pizza. I am Pity. I am Pity the pizza. I am not Akmal. I am not Akmal the boy. I am Pity. And I am a pizza. But deb bilasizmi? Yo'q. Lekin degan. Ammo lekin lokin biroq o'zbekchada 3 ta sinonimi bor. But Mhm. uh, you are you are not pizza. You are a boy. You are uh, you are Akmal. You are Akmal the boy. You are not. You are not a girl. You are not a pizza. You are a boy. Akmal, Yes. describe your situation. I am Akmal. I am not girl. I am a boy. Uh, I am not banana. I am not pizza. I am a boy. I am not is pity. Yeah, I am not pity. Mhm. I am a, a boy. Yeah, Akmal. I am Akmal. Mm, Mhm. yes. Okay. That's right. So uh, there is a boy, and you are the boy. You are Akmal. You are Akmal the boy. You are not a pizza. You are not a girl. You are not a banana. You are a boy. And there is a pizza. The pizza is Petey. I am Petey, and I am the pizza. I am Petey the pizza. I am not Akmal. You are Akmal. I am Petey, and I am not a boy. You are a boy. I am a pizza. Endi qiyinrog'i
Mhm. Describe our Bizga, situation. bizning Describe our situation. aha. Go. I am Akmal. Mm-hmm. Uh, you are PT. Mm-hmm. I am a boy. Mm-hmm. You are pizza. I am not grill. Mm-hmm. Uh, you are not banana. Mm-hmm. I am Akmal. Mm-hmm. Your uh, your you are is pizza. Mm-hmm. Yo, izni qo'shsangiz u deb qo'yayotgan bo'lasiz. U bo'ladi. Ha, you are You are deyaverasiz. pizza. Mm. You are pizza. Mhm. Excellent. Well done. Yes, absolutely. I am Petey. You are Akmal. I am a pizza. You are a boy. I am Petey the pizza. You are Akmal the boy. Very good. Absolutely great. Chutki ketyapti, boru bitta darsda bitta kerakli narsalarni maqlab ketyapmiz. Pashti bo'ldi, borku. Вообще zo'r. Tak, keyingi darsga bunga уже yana detallar qo'shamiz. Sekin-sekin kattalashaveradida. Mana qarang. Boshida faqat uchinchi shaxs ketyotgandi. Faqat is o'zi ketdida birinchi darsda. He is o'zi ketdi. Mana o'zi. Buyog'iga уже qancha narsa qo'shib tashladik. Xudo xohlasa bu уже esingizda qoladi. Даже keyingi darsgacha ham bemalol esingizda turgan bo'ladi. Hech narsa qilmaganingizda ham ну esingizda qolganicha bizani lichkaga yozib yuborsangiz telegramdan tekst qilib shuni there is a Hı? boy, the boy is Akmal, I am Akmal, I am Akmal the boy, there is a pizza qilib mana shu hozir aytib berdingizu shunaqa. Uyga ishlatilgan so'zlardan gaplar tuzib Telegramga jo'natish. Xuddi To'g'rimi? shunaqa. Mana shu o'tgan narsalarimizni tuzib telegramga jo'natish. Maksimal uzun nimalar qo'shib notlarni qo'shib orasiga uzun qilishda maksimalni. Okay? Ichida mana shu uchtasi ishlatilsa bu ya'ni to'rtta so'z. Mana shu to'rtta so'z ishlatsangiz judayam zo'r ish qilayotgan bo'lasiz.